Amaphosa bhekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphiki yazi ukuthi ngidlula lapha kwa-ani kontenzeni kwa-ani ngena zakhalela basifika lapha ayingenanga ekhaleni abantu ayingabe izalukazi zaguqa amava asenzani esimini silede simini hayi angazi umali bewahlelile lawo mema abakhungela lapha buka lapha ugodo lakophela ngaphakathi alakaphungeli noma nje kusebuhlungu ngicanga wami ukuthi ndodakazi yakho ala yini hawu cha lokumla mina yini hayi khulu futhi la yogana khona le ngayo ufuna siyitshe cha umyeni uyofika hala afike ngumkhulu phela manje ngoba ulwandla lukho la niyofika kanjani ngomkhulu uyayibonela yazi ukuthi ngidlula lapha kwa-ani kontenzeni kwa-ani ngena zakhalela basifika lapha ayingenanga ekhaleni abantu ayingabe izalukazi zaguqa amava asenzani esimini silede simini hayi angazi umali bewahlelile lawo mema abakhungela lapha buka lapha ugodo lakophela ngaphakathi alakaphungeli noma nje kusebuhlungu ngicanga wami ukuthi ndodakazi yakho ala yini hawu cha lokumla mina yini hayi khulu futhi la yogana khona le ngayo ufuna siyitshe cha umyeni uyofika hala afike ngumkhulu phela manje ngoba ulwandla lukho la niyofika kanjani ngomkhulu uyayibonela Amaphosa bhekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphiki yena